Akiaria hindi ya kuheana tauro cia utheru kuri arutwo a airetu kuma sub-county 6 kaunti-ini ya Wajir, murugamiriri wa atumia kaunti-ini no Fatuma Gedi ni oretie arimu anene a mathukuru kwambika mitaratara mikinyaniru niguo guteithiriria arutwo riria mari na kahinda kao ka mweri. Na hakuna mtoto atakosa kuenda shule eti hana sanitary pads kama mimi ni women rep ya Wajir. Gedi augete ciana nyingi cia airetu kaunti-ini ya Wajir ni makoretwo makirega guthie thukuru hindi iria mari na kahinda kao ka mweri ni undu wa guoya na giconoko ni wagi wa tauro ici, na undu uyu no uninirwo na kwambika mitaratara ya guteithiriria mwana uyu riria ari thukuru. Sasa wakati hawana ile, wakipata hiyo menstrual period, hawa watoto wiki moja wanakaa nyumbani mpaka iishe, maanake shule kuna ile stigma, wanaogopa wachekelewa, wanaogopa walimu. Gedi oho ni oretie macibu guteaniria unduire wa andu kuiguanira riria ciana cia airetu cia hahamwo kimwiri, amu unduire uyu ni uratuma ciiko ici ciongerereke na gikiro kinene. Handu-ini ha Kameme TV ni Njita Murugi wa Gucu.